paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun ya bida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, nagpintas mo tinday ito yung cellphone mo, kaanakan. Ay, unang kay. Kagat-gatang ko lang dahito iti kalman. Manungat yung pinanggatag mo. 6,000 pesos is, ang kay. 6,000? 6,000 nga peso? Ang naging ang bandaytan. Ay, nangina talaga ti kastoy asilpaon. Ay, Dagitoy ko nadang bagong unit. bagong unit. Original. Ano ron? Ay, unang kay. Ay. Angam, dipindi mo't lang iti tao amang usar. Gimatang iti baro asilpon kaw. Tapno at naman usar nga gay ayam. Ay. Amom ka di jay sikat nga ayam nga imil. Imil? Ay, jack amo na kita. Day jay tay ayamang. Enteng, masapa ta amapan ijay ili ita. Hanggang no awan tinasapa a tricycle ijay paradaan. Awan pagluganan ta. Unang peso. Ni ngay nga takwarog. Dumagas talangan iti balay na. Isulangan ti arkilaon ta amapan ijay ili. Ay, mga dudi pa'y nakariing dayjay. Mapuy-puyatan na kanayon. Gapo iti panagay ayam na iti... Anyan ko na dyan. Imil? Ay, when nga road, naadik matan iti games. Noan niya launay ayat ada iti day tanga ML akon kunada. Di nakdamagan Tajak amo day ta. Ala, saanin aday ta ti pagsaritaan ta? Mapantakit dayn. Amangad numaladaw ta iti papananta. Kapaganda ka dito'y kwarang. Kunak no nagpasadakan. Ha? Ay, kuwang kay. Naldawanak mo't ngamin nabimangaw. Iswadya ako nagpasada. Gapo iti kaay-ayam mo iti silpon anya. Unang nga rodang kay. Ay, narigat mo't no agulbudak. Iso nga ibagak ti agpaisaw. Anya ayat ti adda dita Mobile Legend aday ta. Ah, ay, kuwang kay. Kaya't mo, tasuruan ka. Ay sa anak nga interesado. Kung kunam lang dayta. Angam no maadal mo, ay saus. Ang mga nudimon ton masikaso ni Antibana. Nagbayag bitin ni kagawan ko na. Ita pa'y urayak. Ang mga noo may pailaeng, Kapitan. No niya launay ati pagbisian na mo't dadya abaak. Ay na, inton kwan ang mga numangag na kayo. Makapungtot lakit di. Nangaron naskin apirmaan na tapno maitulod ko na ito resolution iti munisipyo ito malam. Anggail. Ururayon nyo ka din ni kagawad ko anang. Ay, itay pay. Apay, nakita. Dahil man now. Nakatugaw iti abay ti pustay. Busy nga gay ay ayam. Salpag tikas to'y. Bakitan ang naadik iti ay ayam. Ay ayam man taong takman. Nagurayak dito'y. At dagayam dita. Apay kagawad. Dapat patag ka diti panagay ayam mo iti cellphone ngam ti trabahom dito'y. Pasensya ka na, Kapitan. Kunak nga may nawanan tinaskan nga ramidak dito'y. Kat may bagakan ka nga dapirmaam. May sakamit nga adik iti cellphone. Hinton ko. Di munto pa yan masangot aglako iti tersinam. Ay. Sana bali Kapitan. Takwarta mo laang daytoy no lalaingag tagay ayam. Ay, awan nagdumaan nyo ka ni Kwaraw. Saan bagkit di? Ay na. Naglainga ka talaga. Ay, naglainga ka talaga. Ay, uray sana ako nagpasada. Kwartamot lang na ito. Ay! Talaga di mo kabailan asar dengan data kaay-aya mo.
Kahit mong sakit dita kumpis karek ti cellphone ba? Na, apay nga angkay. Kat kwartak matinggatang ko iti daytaw. Umapal kan sa mait. Ah, Iba kam lang tay surukan. kasano asurwan na kat? Awan cellphone ko? Ala, sit down beside me angkay. Ah, Sit down. na. Oh, daytoy pa lang cellphone ko ti usarak amang isuro kada kayo Ang aminton na adalyawn, gumatang kayo matan itibukod yung asilpaon. Nagadumating bagamon. Di mo pa'y naisursuro no kasano dayta. Kastaw. Buyamang kail. Ah. Isurok no kasano ti mga ayam iti daytaw. Kita mo. Maray, gumatangak man. Anya tigatangam, Maray. Gumatangak iti kapi kan asukar, kan 5 kilo abagas. Mabitla ang Maray tanay, jak mabalin nga ipos daytoy ay ayamag. Anya! Ay, naadik kan talaga. Huwag nga rod, Maray. Namang ano kaya't mamatay, soro ka. Yo, ang mga noong tanak ni Badong ko, no sursurwak day tangay ayam. Malakit din. Di gagatangak, itad mo. Mabitla ang nga rod. Jak mabalin nga ipos ko naklang nga rodan. Ay no di na kahit alakwan di saan laang. Mapanak gumatang ijay tersina ni Mari Kunsyang. Sigay, agay ayam kalaptaditan. Uray agmalmalam. Isiramkit din ato'y tersinam. Tapno makakonsentrate ka. Ha? Suron ka. Gantay ta. Ha? Nalaing ako na talaga. Atiwa ko ni kagawad ko nang. Karitak sakit di atagwan unwan kami. Ay! Hindi, bagtanda ka gayam dito ko. Ha? Itay ka pa asap sa pulit iji paradaan nyo. Apay ka diyang kain? Ay, kumayak pa nin agpasuro nga gay ayam iti imil. Ha? Bitin mo tiin surum kanyak ide na minsan. Kung nagtumat ngamin kada kayaw, nagmayat ti agay ayam. Surwan ako na. Suruan kayo inton sumarunaw. Na. Naskan ngamin nga dabukod yung asilbaon. Sige. Gumatangak. 6 days more to go. I will gatang my cellphone online. Ha? Adanton cellphone ko. Unang kain. Sige. Sakay to isuro no adan silpon yaw. Kada kayo mananang kail. Di yung kunan ngagpaisuro kayo manain. Saan? Umay ko la ibagakan ka nga agsweldo ak enton malim. House! Kasta ka day! Shh! Dontok. Mapanta iji ilay. Kadwa na kagumatang iti silpaon. Kaslamat la iti silpon mau. Ay, di talaga yam. Unangam. Arkilam ti tricycle ko Na. Alangan mo ta saan? Di mo't makataray day tanuan gasolina na. Malala. Sakti baka mo. Mapanak pa ila iji barangay haul. Dagasin nakto ijay. Nay, si kamot ti masabat ka, maribanang. Sa dino tinagapwam. Ay, naggapuak man iti Teresena ni Mari Kuanang. Ang dimot ng lukat. Ay namaray, apay. Di mo pa'y amo aya. Saanin nga aglaklako ni Marikwanang. Duan alawas ang nakasira ti tersinan. Kasta aya. Apay ngay. Masadot ka nun nga aglakaw. Masadot nga ta. When no, di nala kayat ama disturbaw iti panagayayam na iti cellphone. Ay, kaslakastan amare. Iso nga rod nga ijaya kung tersina ni Marikun siyang agumat gatang. Kasta ka day. Naimbaglakit din ta imbaga marituyang. Amok taon timapan ko paggatangan inton sumaruno. Ay, nakagatang akong iti cellphone ko. Makaayam ako nakaskan kakwaraw. Unang kail. Ang sa kailangang makayayam iti rabi ay. Gaputay ti aldaw. Mapan kayo matag-duty di barangay haul. damit Saturday, Sunday. Gumatang ka nga rudan iti wifi mau. Tapno at-adda na sa isayati panagayayam mau. Kan tapno nalaklaka ti panang isurukan ka. Win, kaanakan. Naibusan ti pagasta inteng. Pizza 5 itan. Saan kayo kadipay ang nagunuraryom? No adda dintad ko kumaadagos kan. Apay nga raw akas ta ti panagsaom. Na, Agdamdamag aklaang, Mike. no kunak nga awan. Mangisagana ka man iti kanak na mga anak ko.
Ada guru at trabaho iti barangay hall. Ano sam ti agsida iti tuyo? Ah. Taawan met nga rod ti honoraryum mo nga inyawat mo. Unay kan pagsida na iti tuyo. Ah, Jakon kaya ti mga nagtulangan ni Jerwar. na. Ala, inakon! Na, itama pa na sa pakangaiman dito barangay hall, kagawan. Nadamag ko nga min ang nakagatang kan iti baro a cellphone mo, Kapitan. Hindi ko man nakagatangak. Kita aglaang no gusto mo laang dararamidam nga agay-ayam. Jesus! Saanin ang masapol? Expert ito? Ay, kasta aya. Oo. Ay, lalaingam nga rod Kapitan. Adnan, datamang nga rod agay-ayam. Takita agman no kasano ti kinalaing mau. Na, tasak pati ka rito. Sige. Agure ka, talapas sa klagtar aramida. Wait for me! Awanan ti kanenta inteng. Apay, aging gakadiita kat awan pay laang ti honoraryum yo. Yawan pa yung garot. Jak amo no kaano da nga itid. Pangalaan ta nga rod iti kanenta. In ka umutang ijetersi na ni kagawat ko na nga. Ibaga mabayadak inton agsuldoan. Sige. Madasak ti mapan inton malam. Ay, awanan at talaga ni Marikuanang naadi kun nga agay ayam iti cellphone na. Okay laang matkitdikan kwa na. Tawan mo't asawa na. Agla ko man kan saan, mabalin lata. Tawan mo't tipakpakanan na. Ay, Antay, ayan ni Uncle. Awan pa'y mat. Itay pa'y labigat anapan ija barangay hall. Hoy, ang mga nobisi manan nga agay ay ayam iti email. anya, ni Kapitan, agay ayam batan iti Mobile Legends. Katuwain, hindi pa ila namin sa naging matang iti silpon na. Ah, Abay, di na imbaga kada kayo, Antay. kaya't naasawan. Silpon tinangigatangan na iti honoraryum na. Ha? Ay, Ha! di yung ungtan ni Uncle Intay. Ah, Tama nga nung sakmat yung ungtan na. agsaga na kanyak dayjay inton sumangpait. Ha? Kaya't nansamat na maitulad ka ni Marikuanang. Akas taunay ti pan nakaadik nan. Gapo iti day ta Mobile Legends. Ha! Apay anarabian ka, intay. Dangamit inaramit ko di barangay hall, iso ada rabyanak. Ah, Apay aya. isugayam nga awan inyawat mo kanyak nga honoraryum mo. Gapo tagim matang ka iti cellphone mo. Tapno makaayam kamot iti Mobile Legends. Ah, ha! Sino tinangibaga? Ni Kwarog! Na, Anusak nga agsidsida iti tuyaw? Angam si ka? Adda kalagayam ijay barangay hall nga agay ay ayam iti ML? Wen, ada nga rod libre ay wifi. Na, kasumungbat ka pa'y laang ta! Ay, ada. Hintay! Pumanaw kan! Di ka lamabain na kapitan ka? Agam adik kamot iti ML? Nagpadaan yun ka ni Marikuanang! Hay, opisyal kayaw? Agam kastakit din ti an aramiden yaw? Imbes at itrabaho yo ti intunaran yaw! Ala! Pumanaw kan! Maban kan iti kayat mo, papanan! Pangasip dungaw. Awan tayo mo nga papanang. Ah? Kasta ah? Daytoy gayam ti rason. No apay akanayon ka amarabyan. Kastoy ti rumbang iti daytoy. Apay nga, di na dahil mo ti cellphone ka 6,000 data. Ay, awan bibiyang ka. Oray pa'y milyon dayta. Ha? Dakat kapitanan nga agay ay ayam iti ML. Sorry. Jakton ulitin. Sorry. Ay, saan adakas ti ag ML, Kapitan, kan kabarangayan. Ngam, ikanyo iti oras dayta. Saan at ti cellphone ti mangimanihar kada kayo. At damot la kada kayo dayta. Ti pagsayaatan nyo, ti kitain nyo, kabarangayan. Ala, sige. Ditan ti
nagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay na, nagpipintas mo't dagita masitasyon, Kapitan. Kas iti kinapintas ka. Ay! Napintas aya dagita, nagaalas mo. Na, kunak akas kapintas ka. Ibagamutan anagalas. Kas lain bagamutan anagalas sa Kapitan. Sige tinagkunay ti day tamaray, saan asya? Ay, awan nga raw. Diyo amo ti agkita iti napintas. Naku na badyak amo kita iti napintas. Saan nga ron ang napintas ni Banang iti panagkitap? Ah, Ha? ay. Napintas mo't. Ay. Napimpintasak mo't laeng, Kapitan. Na, Nang rona kat managisima. Naragsakak a tao. Dagita, timang papapintas kanyak. isumot lagayam adi nakapagan ano ni pari ba daw? Anya! Ay, saus. Delikado no kursunada ni Marito yang dagiti masetas ka. Mayat kit di ata idayaw na ti kinapintas da. No adda nga min kursunada na amasetas. Dawatin na mutkain. Kat padawatam Anya, Mula unli, masitas unli, di padawatam no dumawat. naglaing kan, inteng. Nagrigrigatak apadwan. Ipadawat ko latan. Ah, Ay kung nagpipintas na gitaan niya, isu amayat, wano napintas mat ti presyo da. kasta ya. Katwain. Manungay mati preso ti babasit akaktos akasla ada ipos na sibra. Saan akaktos dayta? Ah, Succulent ti awag dagiti aglaklako iti kasta masetas. Ti cactus, kat dagiti kasisiit. Ang nagpipintas ti langada, kan sabong da. kasta ya. Wan, nangina dagita. 200 ti maysa apasaw akasta. Na! Ay, di talakit din tigat gatagam iti 200. Kasanon nga numatay. Kastan tumat nga minti ibagbagam. Ay na, unay kamitin. Mangina anak ngamin. Baybay anak kadilatan inteng. No mapaadok dagita. Di ilakok mat iti 250. Na, Nagmayat mo't tanday tamasitas mo, marikwanang. Apay mare, gumatang ka. Ha? Ilaklakom aya. Wan Day talakit din ti ilakom kanyak ako maraym. Kasla aklasab sa balikan kanukasta. Ay na mare, business is business. Ako nada. Ay, si kakit dia talaga. Pasig ang negosyo ti linaon taulom. Iso adi ka makas asawa.
takasta ka. Apay aya aday ta sa asawa ti bagbagam kanyak. Ay namaray napimpintas ti biyag no adda asawam amangay ayat ken ka. Kasmet iti masitas napimpintas no adda mang taripato taad adda a pumusaksak. Aw, kahit si kangarod ngay, maray. Kanayon mo ta sakit ti ulom ni kabadong. Ha? Gagap-gapumot ni Marituyang ditoy, maray. Anya nga iti ginatang na. Awan. Imay la nagbannaw. Ang amawan mo ti ginatang na. Kinita na laeng dagiti agkakapintas a masetas ko, maray. Aya, imbag ata saan adimawat. Dumaw dawat nga raud. Agam jak inikkan Tajay mo nangina ti daw-dawaten na. Na, ay, unay day dya ako marita. Basta da kursunada na, dawatin na. Un nga rod Kayat na asawen. Para gatangak, isaw ti para dawat. Win nga rod Imbagam ko mga ilaklakom Imbagak nga rod, maray, dinalata kayat agatangan. Mano ayat ti presyo day ta kursunada na amulam. Talugasot lang, di na pa'y madanon. Anya masitas ti kunayo at ang lugasot ti presyo na? Ay, day taman na Ha? Day ta masitas? Ket no maibadbad ko lang iti arubayan ti balay ko dagita. Nagado ti kasta iti balay. Nay, ikanak to mga rod ko araw. Hey, gatangan niyo mata. Nay, agpipinatakkel kayo iti masitas antay. Win kwarog, kasta ita ti uso. Pasalsali dito'y ruangan niyaw. Saan? Kita nagpintas tupay. Dekorasyon dagita. Kaslada kay ti kabakiran. Nagsamag dito'y sango ti balayaw. Ay, masetas dagita kwarog. Saan abasta mula? Dagita ti mang papintas iti arubayan. Ket no nagngingi na dagita, klas amasitas dagita. Uray kita iti Facebook. Dagita kat tikit kita ako ni ti pisbaw. Nalapsat abalasang ati kita iti pisbaw. Ay, gusto ka ko anak. Na, Anong apagtatakunan akit kita ang dagita masitas iti Facebook? na, apay inteng. No agpis Facebook ka, anya tikit kita ijay. Siyempre, dagiti napusaksak. Babae, anapusaksak. Masitas, masitas. Na, Iti kinapusaksak mo dun, no? kayat mo sa mati mabalunay. Ay, sus, unay kamutit. Ay, talaga amang sursurdo ka. Ay, nanay! Ha? Nabigbarsak iti chinilas, Ayat ti barsak mo. Wan mo't namin antay. Ay ko. Barsakam iti ayat ni Angkal. Barsa kag tupay iti balunay. Ay, oray didak ikan iti masitas dagiti ako kumaray. Taadaw tinapipintas a masitas kaw. Ayan na. Nagdadakkel a masitas. Apay, di mo makita. Ay, unay kamitin tuyang. Pagbali na mitin na bakir to'y balay. Insarag mo mitin dagiti nagdadakkel amula. Masitas dagita ba dong nginginaan a masitas. Ha? Kitno dagiti aday ti bakir. Isumag. Narigat ti agala ka dagita iti bakir. Iso ano ila ko da, nanginamot. Ay man-manuti kasta, badaw. Ha? Ignoramos kanto mga main. Di mo amo tinapintas. Di mo amo ti mga presyar itinapintas. Ay, amok mit Apay nga rod adinak maapresyar ngay. Anya nga tanti mapaspasama kadagiti ababakay. Apay aya. Uray di dan mangan, basta da masitas da. Napintas ka no aboy buyain. Mayat ka no ti arubayan no ada sabsabaw. Takas la para isaw. Sa balimot kanyak Angkal. Kaslada iti kabakiran. Anya? Ururayak langan wadda mang pulipol kanyak abaklat. Ha? Di mo ngamin amo ti makuna at trending. Amok mat Isungol nga agmulmulak mat iti agduduma.
Agduduma sabsabaw? Sanang kail. Na Agmulmulak iti agduduma kay kayaw. Kalpasan na, isarek kung tumot lang iti balay kaw. Ano? No saan na nagbabasit ti mulayo amasitas? Nagdadakkel. Basta napintas ang masitas. Di mon dildilawin. Taiso tinasaya at iti mata. Sa bali mo tinasaya at iti matak tuyang. Anya tinasaya at iti matam. Siksi abalasang. Nagsaya at ngagpaiso day tabadang. Hehehe. Kunak tumay. Nasaya at abuy-buyain dagiti napusaksak ababalasang. Tauray si kakit maayatan ka amang buya. Ay, talaga maayatanak amang disnugkun ka. Na ikaw tuyang. Nagadun ti makitak. Nalalapsat ti makita, badang. Nagado ako lalantay ti makitak tuyang. Tulungan nakman ang magpapintas iti unag kan ruwar ti pagtaengan ta, integ. Ay, arkusan ta? Akasla piyesta? Na, Ha? sana kasta ti kayat ko asawan. Anya nga rod nga eh. Masetas anaduma-duma ti yarkosta, manipod salas, kwarto, kusina, banyo, ken daduma pay asuli ti balay. Kasta mo ni Jerwar. Na Apay, anya tinaknakan mo dungo? Apay, saan mo aya nga ammo, inteng? Adagiti mula ti pagtataudan ti oxygen alang lang abon tayaw. Iso akargaan ta iti mula, wenno masitas ti unag ti balay ta. Anya kadagita tiyo nagmaw? Dagita dadakkel a masetas. Na apay no ti yung nagmaw, kat day tay pakairanudan. Kas iti dadakkel nga aba, tarong, kamatis, ukra, palang, anay ko! Pasig akalukwan ti amaw! Wow! Mayat ti balayo Narkusan ka dagiti mulmula tatabadaw. Masitas dagita, kwarog. Ay, kasta gayam. Agmulak tumamat iti unag ko iti balay ikaw. Napintas gayam no adamula iti unag. Ay kitwin Nangruna no dagiti dadakkel a masitas. Adda ka di pa yamo madadakay ngam dagiti mulayaw. Ha? Apay adamdamagan. Makipin na pintasak mamat iti mula. Makipin na dakilak iti mula. Kita. Di umapal kamot lang. Ay, di umartapan dagitin mulak iti balay ikaw. Anya ngay mo ti imulam iti unag ti balay maw. Secret. Ginagaram siguro tinapan nagala ijay bakir anya. Tapno makuna na isang sangayan. Masapulaya mapanak pa iti bakir. Umay kayo ngamin nagpasari iti balay ko tapno makita yu ti diyo pa'y nakitkita masitas. Ay. Ay. Ay! Kurag! Ay. Ni, iranubit mo samit ti balay mo. Tagalkali ka mo iti pagyan ng tiposte. San apos titi ikabil ko ditaw. Anya nga? Apay, ada balitok akalkalyam. Nan up da abab. Nanok da abab. Anya nga rod na iti kalkalyam. Pagmulak da gitaw. Pagmulaam. Anya ti mulam. Masitas ko mata. Na anya nga deta masitas na nagunagmutan nga abot ti kinalim. Di mauawagan iti na isang sangayan amasitas. When no wonder giant ornamental plant. Anjak maawatan. Apay, awan ti Ilocano na deta masitas. At tangkail. Ah. Dayta jay mauawagan iti sikreto amasitas. Tapno nakaskas daaw akas lahigante amasitas. Makatikaw kami. Ha? Kita aklangan deta masitas. Sige. Urain niyaw. Tayo naktupay lang alaan. Makita yung tuwintun bigat. No napintas kan imported dayta ang masetas ni Kwarog, dumawatak to, inteng. Na deta katikunak. Kayat mo ti dumawat, gimdi kamit agpadawat. Na, insultuan na ka de, inteng. Si kamit ibagbagaklaang. Na, isakit mo sapay ni Marituyag. Na. Iso akas tatikunam. Ay, saan ba't Na, anya nga raw, kursunadam. Na.
Ay, naunay kamitin. Ibaladak iti kanyunan Ah. Anday ko, di ka agsipat Pag-ayat nakmitin asip-sipatan. Kawawton aday tarupak ken ulok. Ay, sigudan akawaw ta ulom, inteng. Naa? Ha? Anya nga ibala iti kanyon nga ibagbagam? Huwag! Huwag! Ah, Kasyan nakmitin Joke unlay. anya nga ta klase ti imported a masetas, ti masetas ni Kuwarog. Ha? Ni Kuwarog matagririyaw. Ha? Kuyog! Imbag na may kayo ang kahil. Tinakaw na ka diti purtit amulam. Kalpasan na, dinangranda ka. Sila ng kahil. Umayo kita na. Sige. Da, anya na kita imulam, Kuwarog. Iso na kita timasitas ka. Anya? Ha? Hindi kayo masasidag ang kahil. Tukawan na kayo. Tumukaw ka diti sa ba? Ay, saba nga agpaiso na tayo mulam dito unag tibalay mo. Yay. Kan, Injan Minggaw? Jesus, nagloko kan. Masitas ayad na kita. Ha? Ada ulag atarakan mo? Ay, rumarta nito. Urayin na. Urayin ta. Gulay ka. Ngayon nagmulang nga rin ti sa ba? Kas kadamang ka. Ada pala tarakan mo nga ulag. Diyan mo nga daulag dita sa ba. Diin mo la. Rimwar matain. Ada pa isamrit dita Injan Minggaw. Tulungan ta ang kail. Irwar tayo dagitin yung nagkuamula. Yapaw. Kalukwan ti amom. Ay makamukan. Ay intan ba nang? Ay, ang kail! Antay! Tulungan da! Ay, Kuwarog! Nagaramid ka iti parikot mo. Saan at ila paglulukwam, tas ikamot la ti agsagrap. Masetas lang kumaati isarek mo iti uneg ti balay mo. Saan akayo ti mangga kas kada saba. Daytay pudpud no ama kaay-ayo iti mata ti i-display iti uneg ti balay mo. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.